Hei All India Radio Aizawl ani Sports Magazine. Tuntum Sports Magazine huna chuan International Paragliding Accuracy Championship sangni somni kumin February ni som pathuma tanga ni som panga a Serchhip man zo tak chanchin tlangpui report kan thlirin kan ngai thla ho don ani mihring ngai tuana wak velen thil tam tak a ngai tu a thina kan la muai lo mu chak na te kan la ton ngai lo ton chak na te kan la hriat ngai lo hriat chak na te in kan kha thina tu tian thon sang as go som nga le pahni khan Canadian mi Domina Jalbert chuan mihring te sawang maya van borua kan thlo thei dan tur angai tu a tu ta chuan parachute chikhat aron mu chuaka ani thil ron mu chua chu tun ma parachute kan lo man to te ai chuan adang lam na sa hle maya puan inzar phar duai chunga chuan sel an ti maya chu tiang chuan ko chek oma chu chuan thli alo khol khom thina chu parachute chu mi ina khalani chuan adu na hmuna akal thei dona ain ti kang the ani chuan ain ti kang thei don ti na ani chu tiang chuan France lama engineer thatak tak te tin Europe lama tanga engineer thatem chu parachute thar an mu chua chu an han song ball chhovela ti chuan kumsang azukwa somria chhovela pheka chuan nasa takin thom thatani a ataka man ngam le inelna tan po man tlak khopin anon siam tha chhozela chu chuan in fiam na lama how tu te benga thlengta a FAI anti khovela vansanga inti siakna enkol tu polian berbenga thlenga kumsang azukwa somria le pasari khan Paragliding World Championship unofficial taka nei ania chu Varbier Switzerland a nei ania chuta chuan an hlotling khop maya kumsanga zukwa somria le pakua khan Kosen Austria FAI chuan avoi khatnan Paragliding World Championship anei thunzom vele ta ani game do pang tak kumsanga zukwa somria le pakua mumal taka khel tran chawni ma se paragliding sports hian mi puiril ruwa hne a athang chak khop maya kovel mun sang paragliding ngai na tu ten tournament sang an khel thin ani tuntum sang ni le som ni International Paragliding Championship Serchhip anei tak po hi 5 category 2 ni in category 1 nuaya oma ani na taka chuan inel na sang beranti hi category 1 tournament an ti a chuta chuan khovela paragliding a ranking sang zualte an in l3 na tuntum category 2 tournament nei ro hi chu open anga khelania chu tiang ani wang chuan mun sang atangin pilot license nei apiang tel turin arongkal khom thei ti na hani chu category 2 tournament bi khi ngai hluta hlo khop maya achan ber ni alang chu he tournament an che thadana zirian an world ranking khovela an position akha asangin an hiam thei dona chu wan chuan an che tha ni chuan category 1 khel theina chance thatta kan nei dona tin chu ba ka chuan tuntum Serchhip pa world championship nei hi mi pui tam zokina an ngai hlutna chan le pilot mun sang atanga rongkal te pon an ngai hlutna chan ber ni alang chu amun hi latlo po ngai em lo paragliding sports a po kan la hriat lem lo le mun danga tang pon la hriat lem lo ani wangin helai mun a rongkal li an chak em maya amaro chu van dui thla takin coronavirus awangin mi tamzok pilot tamzok arongkal theilawa he hian a tournament hluna tle minute hniam deuh ni te pon how tu te chuan an soi nge ani tournament nei da ni hetiang hi ni ya tuntum hi accuracy championship bi kan hi wangin accuracy an ti chuan van atangin an thlok thla atlang atangin an thlok thla ti chuan target mun an siama chuta chuan in tumfu siak an tum thina pilot te hian tuntuma hian bong chom tlang an ti a ani na taka chuan hnuai tlang ti tu zok ani a khomi ten an ti a hei hi chan ber ni alang chu bong chom khuwa tun ma om thin kha
tuna an thlo thlak na chuan hnuai tlang an ti aya sang zawk ani wangin helai hmun bik hi bawng chawm tlang ti a hriat ni ma se chuan hnuai ti kher pawl an awm thina kha khua bawng chawm khua kha khawkhawm hun lai khan serchhip ah khawm ni in tuna chuan a khua hmuh tur awm tawh lova ti chuan bawng chawm tlang atang chuan an thlawk that awang wanga tlang pawng zau tak mai sang tak mai ah chuan an tlan liama parachute hmangin an in ti kanga ti chuan an thlawk thanal nal an in chhawk sup maya a hnuaiah khu ta khan target an lo dah sa a chuta chuan judge hrang target judge an ti ten an lo vila tin khawl lampang a lo endik tu ten an lo endik boka ti chuan an thlawk thlavang wanga khulai target a bial te ber centimeter ni a bial lek te kha zukra fu an tuma chu an raf fu ani chuan 0 point an hmudona chu point mu thei sang ber perfect score an ti chu ani a ti chuanin a ai rin lian le devo oma centimeter somni le pahni ti chuan a rin kha a biala kha lian zela chu accuracy a chuan ra in ra tet sia kan tumdona alai takran tumdona alai atang khan centimeter in an te zela an tumna hmun kha centimeter zathum ani chuan point zathum man score ti na ni maya ti chuan tumriat an han thlokanga chutan thlo zo a chuan point score tlem ber kha pakhat na ni don ti na hani chu tuntum international championship sang ni le som ni serchhip ane hi Mizoram Aerosports Association masa anti buat se ni a hei hi khovela paragliding sports and call to sang ber FAI hriat puina hnuai nei ni im category 2 huang chunga da ania tuntuma hian virus awanga rongkal theilo tam tak mi thanem tak omma sela South Korea changin pilot mi paruk lai rongkala tin Kazakhstan atangin pilot pakhat arongkala Afghanistan atangin pilot pakhat rongkalin abak zong hi India ram hun sang atanga ron fuan khom te ania anjawai in elna ma chon te hi pilot mi som ni le pathum lai te anni anjinga hian mizo tlangwal pahni telve in PC zodin sanga kanan tlangwal atela tin lalrem ruata te a chon pui tlangwal telin anni hian India mingin tun tournament hi an khelani ti chuan in elna tel tur pilot zong te hi Aizawl golf course lama da ani in helai hmuna tang hian in elna hmuna hian ni tin an kal thina ni som le pahni February sang ni le som ni ania khata khan opening nei ania inauguration program a hian heng pilot zong player an ni mayang chu kan sia thiam theidan tu chuan aron fuan khoma hon na hun rewak lo nei ania ni som le pathum February sang ni le som ni aron ni chuan tournament tran ani ta a asoi ta kang khan chuan hnuai bawng chawm tlang atangin an thlok tran ta a round khatna lama mizo tlangwal PC zodin sanga a che em lava target lai taka tanga centimeter zathum le som kuana truma chuti lain lalem ruata mizo tlangwal thawero round khatna che thatok lova rin bial chunga tum phalavin ani hian point number point zanga muhala ti chuan round ni na an han thlok le a round thumna round lina round nga na thlengin an thloka chawhma lampanga session masa round khata tanga round thum an thloka an thlok thlawang wanga van boruak atanga kan te chuan kilometer ni point pakhat vel zeta hla a khu ta zol pui mat anti Aizawl nuam tak maya chuan an zuk tum thla a amuna endik tu ten lo oma tin chu ba ka mi pui te thlo chuan a hmuna le a tumna hmuna ten zi huai boka ti chuan ni masaber ni som le pathum chu tiang chuan hun man ani a round ni na le round thum na round li na thlengin PC zodin sang kanan tlangwala che thalawa target a hit phalawa point zanga thewa hmuwa hei hian a point ati hniam ngal sot ni in alanga chuti line round thumna lalrem ruata ron che thakho maya ani hian centimeter zani somli le pakhata hla a atruma point zani somli pakhata score chuti line ani ero hi chuan round pui hi abaka tumfu anei tlat lawa hewang hian a position point niam pha ati thei ome in elnani masaber February ni somle pathum hian thlichet veldan thakho maya tlanga khian thli endikna windsock anti chu tarani a chuan thli thot veldan te thli chak zong te tin thli hoi lampang te a entir thina chumi hmang chuan a hmuna khilaya endik tu lian ber a oma ani chuan a endik thina thli thot dan chu him to ka hria chawin pilot te hi thlo chu a phal thina ni
boruak nuam tak nuaya inel na ni masaber nei ani a thlo pon thlok tam khop maya round khata tanga round thum hi kan soita kan khan dar som le pahni rik mai nan thlok zo der maya ti chuan choi cholan han nei wanga mi pui pung khom ten a hmuna a take off point a thla an han la sup maya an la mu ngai lo an la kal ngai lo ani ami tam tak tan chuan tin na hun hrim an chei bol dan nuam khop maya mi pui an in sut pel nuka ei tur siam na mun te dor tha tak mai zo so chiar nge mai zo ar so chiar nge mai ei tur te oma chu tiang chuan a hmuna tournament chim tu te tan po in ti hlim na mun kha nuam takin an lo bo saya ma sa ina man lak na fakom tak zet ani a thlo chuan a hmun take off point an ti atanga a tum na hmun hi motor konga kan kalani chuan kilometer kwa somdo na hla ani a chuwan chuan take off point atanga khu ta an thlok thla kha motorin a lo chang chot thina pilot te an tum vele ranglutuk maya in bua sain motorin tikhan official lamin an phur chole thina take off point atangin bulan tran thale a ti chuan han thlok thale thin kha ni a hewang hian he tournament hi golf kan tiang chi khan a game reizong a hi ara I kho maya chu ti lain chu ni nomani theilawa a chan chu anin thlo chok zut maya pakhata thlok chuaka pakhatin an zui le a ti chuan a himta ti a adangan thlok chuak le chu ti chuan in thlo chok supa chumi lai chuan a lo tum to te kha take off point a motorin a ron tlan chho le thina chuwan chuan game boring ero ani lo thung ani session masalama kha mi zo tlangwal pani te a chon pui tlangwal le bc a kanan tlangwal ten lo thlok to a kabula henan oma engpo ni se report tam kan pek ma in biak na nei phot teang ole te a enge session masa thlo chu enge an a har saim o thlo chu dong khanin a har sa deule ka thli om lowa tirbera khan ma se kan thlok chuk thowa landing a khanin tran nu tuk wang khanin ka glider kha ka pot na sa deu kha a install a ka tla tha ma se ka thau zum le thei tho tu na chon a score chuan engma la hria thei ri lo ni mo first le second a kha chon 500 veven ya chuan third a khanin 200 something ka score third flight kha ka ti tha ke ma bi ka chuan ani chu te a chesual zo me maro chu poi em a thleng lova empon is score hi label khom tu ni a vain voi riat kan soi tong khan voi riat an thlok don ni a hei voina hena voi lina an thlok don ani tun se son han voin za vel ngei thlo theyang voi li dang voi ni dang voi ni kan la thlo thei kan voi ni dang mo acha chu pc a ani le enge I ton siat I experience har sa em tournament a chuan a tournament a sang pre world cup ne khan enge I thli dan khoi jong e har sai ti zo pre world cup kha har gala ti deu zo ka ase tuna po hian competition ani na sim hian pressure hi sang ve a duangin ti tak theilo ve deu ni ani le voi thumi thok ta ti ro I thok that ber nge ma sabera han ka tum tha zathum le ti vel ka score voi ni na le voi thum na kha chuan zanga abiel bulvel che ni ka tum ni nia khulai atum na hun khai lai tang he kan zuk mu pha chia lova amaro chu helama tang kan phone zela score te kan ron tar chu ka enge score an ka score kha alai hol vela jong coming ka ria pilot housing a chon mo ani chu ala thalu tuk lo empon ise du sakna kan hlan chia session thar le a hian thadeu thok turin du sakna an hlan che ni ole soita ang khan tun tournament a hian participants del hiram sang ram sari tangin mi somni le pathum zet aron fuan khomania mi zo hi pahni antela tuna kan kom tak pc le te kha kana le chon pui tlangwal te kha an ron telvenia tin judge a hian mi zo pahni anom boka tin mechia hian participant pali anoma arunachal pradesh sikkim atang le korea tangin mi pahni arong kala mechia hi an vain pali an nia helai muna tang hian soitawang khan khi kan don dan thaviu mai tuna chuan a chan te po kan chan le nai to don ni ina langa kan soitawang khan second session a hian voi ni emo voi thum thlo man anin be se ya indini lampang hi khochin en lok na tanga kho thatu rangai ani chia lawa chu wang chuan voina hena tam theyang ber thlo an tum dona naktu lama hian tournament hi zo theidan an ngai tu me kani soitawang khan hei hi FAI category tournament ania FAI nuai hian category 1 omle a chunga hian
category 2B ki chu open ani wangin pilot sang mun san changa rong kal khomin adu du kha helai hmuna hian ron tel thei ani a FAI category 1 ero chu engeni a top pilot ho big in ti sia na kha ni a ingpo ni se ranking siam na ni a paragliding chung chang pola sa chiang lo kanom mai theya Formula 1 ate kan lo sa thina tin chu tiang tennis a po ATP 2 strang khawm thina master 500 1000 kan tiang chi te khawm thina chu tiang chuan ranking up nan he tournament hi poimo ma tun tournament poimo taka mizo participant pani kan nei thei po hi amizo angjong ponalo mom mai ani ani ni na inti siak na ni na trana nia chu ti line chomala thliamu mal tlat lo maya pilot lampang in ring ma se launch marshal take off point a thunei tu sang berin remati miaw lo wangin duangin an thlok hlei theilawa round rukna inti siak nia round masaberan han thlok zo chi akha thliamu mal talo dewa wind condition a thalawa chuwan chuan thlo the ni lova dar kar thum chuang lai an han chol wanga ti chuan chonu hera beliang mun hun vela round sari na inti siak nia round hnung zok chu an thlok le thei chawa heta hian mizo tlangwal BC a chacha khop maya point zahni le somni le pahni a score hei tun tournament a round khata a score san berani a chuti lain kan soita kan khan la rem ruata ero a thlok thatok lova target pona a chuak target pona a tum hlau zela hei hi chan ber ni alang chu ani masabera khana kut atihliam dewa hei wang hian ani po hen thlo a har sa thu a soi nge ani Mizoram khom puilian K3P General Conference thleng tu Serchhip hian ni wangin le lampanga pandal sanatlang alo lui boka tin chim lampanga paragliding tournament chim tu te an zimur mur bok maya chutian chuan Serchhip boru kha azi ari khenari nuai maya khati hun line na kha chuan Mizoram mun nuam ber ani mai ome February ni som le panga sang ni le som ni inrin ni ani a heni hi final round riat an thlo ni turani a he round hi round poimo takani a champion tur zon na round ti in an soi hialani choma dar ku atran tur ti kha boruak kalvel an cheka amaro chu thlo na chi ni in an shri lova ti chuan dar som le mini som thum vela in elna final round an tran ta a an thlok le ta suawa heta hian byong chung jun ko South Korea changa ronkal thlok thale khop maya ani hi round li na round nga na round ruk na round sari na te khan point khat theu alo score a chuwan chon phak thei to a ngai lo khani a tunchuma po hian final round a hian point za som thum le palia muwa chiang takin pakhat na ania a total score hi point za le som ruk le paruk chia ani heta hian pahni na hriat ani ngala South Korea nula jin hi big ani hian final round a point za som thum le panga a score a total score hi za thum le som pariat ania overall ani hi pahni na ni in me chelama pakhat na ani thung ani pathumna hian Igor Virsky oma ani hi Kazakhstan atang ronkal ni in ani hi kumsom nga le panga mi lai ni to nge a hetun tournament a telzinga upaber ani nge ani tinpalina hian India mi Vishal Kumar oma ani hi India pilot zinga tuntuma chachaber ani tin mizo tlangwal PC a kanan tlangwal hi somle parukna ani a hi ranking thatak ni in alanga tin inhliam awanga buaita alarem ruata te a somni le pakhat na ani thung ani inelna zo nu hian joy ride fun ride anti bok chu nei ani a pilot chi sang helai hmuna local khom inelna tel kher lo te pon Mizoram mun zawh zok thiran chaka kilometer somli atanga somruk vela la ten han thlok kwal vela a hmuna mi pui sang bidon pungkhom te ma an hanin so kwal vela boruaka then an han thloka an han vir kwal vela chu chuan mi puilom a hlo em bokani paragliding sports hi adventure sports ani awangin mi pui helai hmuna lo chim tu te pon inti hlimna tournament an ngai ni berina langa chu mi pui nan don son dan ani a tin a hautu lamina an soidan phei chuan mun sanga changa helai hmuna local khom te hi tournament khel tur chavaron kal ni lovin ram mu zaw ten chaka mi pui mi mir kho sakdan te hriat an chaka
tin tlang ram hun moi tak tak helai huna kan nei te hi thlir velan chaka tun tum joy rai ta po hian Serchhip ram sang sang an thlok kuala mun sang sang an thlir kuala ni tin mi pui du piang te tan man choya thlo thei hun siamani a mi pakhatin cheng sang ni atanga cheng sang ni le zanga sengin pilot thiam bik mi phur thiam bik kan ti tandem pilot ten a phur kual thina hewang hian mi tam tak tan chuan he tournament hi in ti hlimna hun nuam tak ani nge yang le soizui nuam ber ni alang ta chu a hmuna chim tu mi puite chevel mu nom tak mai kha ni a eitur kan soita kan khan eitur siam na mun zawh chotui tak tak siam na mun a oma tin hei ba ka hian handloom dor da ani boka helai hmuna local pilot ram sang sang atanga ron kalten mi zawh kor an ha sup sup mai ani ruya wanga buaya inti buaite in sualte anom lem lova boruak nuam tak noya tournament ne ani a mi pui local ten van sanga pilot in show kwalvel en khanuam anti em maya tin a then khat chu a take off point lama anom vele thung boka a then Aizawl pui lama an lo tum lai enin anom ve boka camera de chuai maya Aizawl atangte thenzawl atangte tin ke tum lamte lunglei lam thlenga tanga ron chim tu ten oma mi chi sang sang in hrengai lem lote anin pel suawani he kan paragliding site nei that mai Serchhip pom hi kan sarkar hian omzenei taka enkol chawa infrastructure lama te tin kong siam that lama te ma la ni chuan India rama paragliding site thaber bol ni thei tur ani a tin chu mai pon ni lova khovel in elna sang ber category 1 thleng tur poin a zawtok maya abak zong hi chu sarkar ku ta om to a khuanun ram thatak mun thatak min pek thli thatak min pek bok hi kenin kan enkol thiamani chuan kan la ming than pui tur nuam kan la ti pui tur le kan mel ala wan ve na tur ani don ani kabula han chief judge Dr. Lalmuan puya oma ani hian a soifia theizo in ka ringa kan som lo ka nge o kan tuma mai ro chu khi ana de uleka heng hi pilot chota na him lo wang hianin kan chol lai lok dewa khi chak zong hi 6 meter per second aya san hi chuanin kan thlo tir thin lawa chan chu him tok lawa chuwang chuan kita launch marshal te kan neya safety director te kan ne khami ten en khan kho om dan kan an ena tuna ri chuan rei lo te nga kilan na kin dewa at khuwa tlema khi lo nat lo dewa khuwa that deuh leka hianin a condition na that deuh lek na hianin thlo tir le turin ka imbo sai me ka tuna hian kan la ngak ri ani ber mai tuna chuan paragliding ai chuan in nga chung hi rei thina fiam thu hian kan ti thina para waiting te kan ti mai thina he tianga achang chuan ruah surte khochia he tianga hianin a lo om deuh lek thina wang hianin a hun hi nga thiam nga ya tin kho om dan te assessment kan ti mai kho om dan enge thiron thon thutangem thina thu to omangem chhum dum cha deuh te omem tiang thei kan en fel na sathina abo rok om dan hi thlir thiam lo chuanin nunna tan te pokhan poi theite a om ve thina wang khanin fim pur takin tiang hi kan ti thina chumi chu him nei kan du bera wangin tuna hianin kan pilot te an him theina turang berin thutu na kan la siam ren ni control thei to lo kha chuanin ne thingkunga te kan tan vu kha chuanin a buai thak thina ne amai ro chu kha tiang to kha apal alo thengani pon tu nei chuanin hei rescue team te kan neya tin kang mai chok po ni se fire emergency team te ambulance te kan nei ve ka heng doctor duty te po kan neya nurse duty te ka tiang khan fim khur ta ka ti ni heng hi Dr. Mon puya kan lo me tuna chuan din huna chuan adventure sports ani boka mi puya ron pungkhom hnem to khom me chon hulam chu mi puita na thutna bi kha siam ani lem lawa helai landing huna hena rem lai lai mi puyan pungkhom ani bera school no pang tuna hem ba sin aron in trip mek ti thom te om boka chuwa jon chon hulam hi chu a sport chai hit don in alang khop maya chim tu pon tambel khom mai he ni tereng mai tin
accuracy bi khi a game hi mu no me maya helai bi ka tumfu sia kan hi wang khan a mu no om te tan helai landing point a om te tan hian a exciting maya a mu no maya an han aule dur thina an han tum sual chai nan han dual vele boka chutian chu ni vai na game hi a thrilling ti mai te nga sap tong in adventure sport ka ni mia wa tara yeah ka control thei lo te po ka ma ka adventure adventure ni la lai te po ka ani tereng mai tu na hian kan soi mai chu ni ching khan kan soi bel lok anga kan helaya ron chim tu participants le official te hi Aizawl golf course an thleng veka tu na hian helai mun hi zing kar an ron pan thina ni chu tu khop chon an adventurous a helai mun ron kalte po hi hriat po anuam khom maya tin result hi kan update le long ani china ha kan soi to 9 overall a hian pakhat na hian Korean glider milo mula Korean pilot Byung Chang Jun no ama tin pani na Jin Hee Bik Korea thau tin pathumna hian Kazakhstan mi kumsomnga le pangami Igor Virsky oma tin palina hian Indian mi Vishal Kumar omboka kan mi zo tlangwal pani te hi PC a hi tuna he som pasari na overall ania te rem ruat hi som pariat na ani mek boka round ni khel tur ti khalania voina han kan zo man dong e kan shelova kan zo man lawani chuan naktuk lama final round khel tura beise ani ni voini akhan he do na po in win condition na ba khan han cho lai lok ani ya ka ni voina do tu rain ti te ko ka zo thei ga bin om pan thei chu tiang din huna chuan om theya sports dang angani velawa thi ina zirmiaw lo kha chuan du time kha kan zui kha rem si lawa chuwan chuan boruak thi tho dan vel han endi ka tuna hena semi 10 July chang chuan kanin ngat don ani kankal zel dan tur kha soilok thei ri lo ni ber mai le tuna chuan chuan kha in thot han sia kha chuan in ki pop lam pon kha pian in comment hi kan ti bu ka kan paragliding up kha an kan le chuan nia a film chan le alam ringot le film chang so hi kan en thina sports a point lo turu kho mai hei Korean han chi bai chak te la hin tam kho mai kil tina hian chi bai hin dong sut reng mai Korean ngai sang ti daga hian chu tiang vel chu Serchhip bo ro ka ni tuna chuan chuan in enge ni tuna hian he international paragliding hi resort ma han bo yin za na nge ni ta enge ni kan pa le enge kan ma chop te hi enge kan paragliding shin ni pre world cup khan ni kum ma sa khan khelani to helai huna han category 2 thotro pungan pui category 2 thonia tu ni atum ni na ni ya category 2 ni china kan soifia tong khan open tournament ani ya adu ta helai huna pilot license nei ta ron tel theya hemi chunga han category 1 om le a chu ranking a world ranking a asang big chu mi chin chuan tun tournament hin khelangan ti angchi tournament khani ya chu helai mun side po hena zawh don ni na langa helai mun ron chim tu observer te pon lungoi view ni kan ria khalai bi ka khan Dr. Mon pui hen claim soibel tu ane in ka setlat kan side chungchang le tournament Serchhip kan paragliding tina mun hi nuama mun na him boka chuwang chuan tuna kan mi director Macedonia tangaron kal anni te po hianin an han thlok kwal vel china all sam takin kilometer somnga hi chuan thlok kwal thei maya heti anga mun tha hi chu khovela hian atam em lo ni nan soya tina him boka antia in potential thatna in nei hi mizo te hianin in mangtang kai theyang tin in mun harsa nuam si ania chuwang chuanin pilot stetan po hianin chona na sadewani don heta hianin championship te hi thengula chuanin khovela thiamin ti te po hian an duang chuan an tum tha thei lawang ti ten amun nuam an ti zia thu ten soya tin tuna po hian competition hi tiat kan zo ma ani chuan tumdan chuanin fun ride kan ti meya in ti hlimna ang khan huwa win an thlok chok de supanga tin athen chu game somnga ten thlok kualanga khochunga te ponon thlok mai theni Serchhip khochunga te chuan khatiang kha an cha khop mai chumi chu plan a om de uboka tin nakina chuanin tandem ride kan tia mi phurchi ho te pokha an lo om theyanga
thalai te mukha tianga huaisen adventure ngai na mi te khan lo omani kha chun khang ho khan phur kualanga tin hemi Mizoram Aerosport Association hianin tuna kan tum pakhat le chuanin heti competition te kan lo buat sai voi ni lai kan lo buat sai ve ta ka hian azir na mun hi siama champhai mun ata khen hun nuam deuh me oma king lai ata khianin azir na mun training na mun nei la chuan helaya asang thret theta ron kal thei se ti kha du thu kanan sama ta po chuanin thalai huaisen tak tak adventure lama tui tak tak te kha kan ma kan ti son thei donin kan ria tin mun danga te po kanan kal hian thailana te po nia keini aya te vele chong ti mayang korean ho te pa hen lian lem lawa tin chinese ho te po hi an lo lian lem chuang lawa kang ho te nan ti theiang chi khami zo ten kan ti thei vek maya export a po hian an ni chu anin pek na sata wang le an mani nan tum em thina wang hianin man son ani ber maya kan soi du chu hetianga adventure sports aron kal ho hi an mani hi an chel em maya eile in hi chuan du uluk dewa abak ti lawa hi chuanin chohan ngei mai na han tho tiang chi te hi an khe lo reng renga social hin nei ngai lawa thenina hian complain hin nei me ulo ni chuwang chuan heng te poi zir tla kania mania kan thailand kan kal khan soi ta mai la mizo te tan en ton tlak dewa chu an na tho chung kha rei khop me jing dar li le chan ve kan tho thina zana dar ruk vela kan bang le kan ani ti feli chuan dar riat hi chu ni maya chuan zinga li le chan ve Mizoram ang chuan li le chan ve chu dar ni vel don ania khatianga khan an taima em kar tluan khan ti khan an tlai ngai lo reng an huna kha an ron mang thlap zela tin eile in turpo adik thlap a hun thlap a hian min pe an che fel fai mai khang te kha an zir en ton tlak de wan nia ei tuna po Mizoram international level a kanin Poland na masa chu paragliding hi ni ber maya chuwang chuan mi ron mu dana hi alom om ve de chu alom om ve de chu Mizo khua thing tlang khua awa thiang lim ve ti tei an fakna kan don lom om ve de nia he hun pui hi inti siak na tournament chau ani lova festival chi khat ani tel boka in elna final round zo felani nuwa joy right an nei nu hian zan lama an ti dan thin angin adu apiang te tan then zol lama party an bua saya helai hmuna hian in kom na hunte mi sang mi chi sang in biak na hunte nei ani le don ani tournament en diktura ronkal Aero Club of India observer Rajan Juvekar po alom khop maya ani hi Asia pilot masaber ni nge in kumsang kha zakwa som ko le panga khan India he sport chi alo lalu dei to a ani polom khop maya helai muna kalcha kan tam thu te soin chuti rualin uluk taka kan hun manei te hi enkol tu le dimdoi taka enkol turin mizomi puite ani hiana cha nge a hovela mun thaber ani aring hiala ani phechuan ronkal le achak thu te asoi nge a tin accuracy championship mai ba ka hian atere ten azir em maya tin asigle sa te atha em maya he wang hen accuracy a phechuan khovela mun thaber ani yati nge a tin he ba ka hian cross country tournament an tiang chi in tho thui sia gang chi te pokha helai hmuna nei hi arem chang em dona tournament tamzok Mizoram a hian aron lu le abe sei thu ani hian a soi nge ani ole tuna han kabula han sania Himachal Pradesh atanga rongkal omani hi tandem pilot an tia tandem pilot kan ti chuan mi phur thei chi pilot khan nia ama hne na trangen helai hmuna hmuda ni kan zo doni hi Sunny. Yes, brother. Okay, what's your impression about this place? This place is really good. Place have really huge things. Like you can do many things over here. Any pilot can fly. Even learner, beginner, even extraordinary pilots also can fly over here. This place have more XC thing, like cross country thing. Okay. Yeah. So if people will organize a cross country event, people will come more. Okay. Is there any potential? Sorry? Does the site has potential? No. Everything is really good. Okay. Takeoff height is good. Landing area is really Do you think big. it can host a category 1 tournament? Yeah, it can host. Okay. Yeah, you guys have like really power to do that. Okay. Any comments about the people of Mizoram?
people are really welcoming. I love Mizoram people. I love whole Mizoram. Okay. Everyone welcome you through the open heart. Okay. Thank you so much. You're Have a welcome. nice day. You too have a nice day. Okay. Tin mizo ten paragliding sports kan ngai na deu to ni ina langa tunchuma po hian in elna telmi pahni kan ei ba ka hian target judge mi pahni kan neya vila rindika le Dr. Lal Muan Puyate target judge atana man ani nge boka hei hian mizo te phuna min pe se kan ti a mizo te ti chi tak sports ani chhozel don ni ina langa tran la deuh dewa tumruna taimak na nena kan be ni chuan khovela ranking sang te po mizo tena kan nei theina tur sports ni in na lang ani tuna kan ngai thak le thlir ho ta kha February ni som pathuma changa ni som panga sang ni som ni in kara International Paragliding Accuracy Championship sang ni som ni Serchhip man zo tak report tlangpui kan la khom theite chu ani a abwa saitu Dustin lalkul puya All India Radio Aizawl Sports Magazine hunak puan chho ani